Hello everyone, welcome back to my channel. So ani video jotono norok no lamsogo hingke ang tini ang video no toi phaima hingke ang bahai ke Suji ni halwa khai abo ani secret recipe haini hai norok bai share khainani thangai tongo hingke ano video no choya karinai tongdi tai ani channel no bo norok subscribe khaina ta pokdi. So let's get started. 성만디기 탕라이스나이 Puilano ang karai kutung khlanya jak hingke o jaga 1 cup of suji ri nai hingke kaham ke kathinawi yogranai kaham ke yognai hingke sakchi ngesa hingke konui man khana norok sakchi khangkai obono ang takiriwo ruwai kariwi nagrana kha omo hingke dud ready khlai nagra kha suji warna bagai hingke yang karayo gi 1 cup ririkha je suji nama sungno gi ba sungno nango hingke yango hingke kesar khuriyo rui nanai obo optional se norok rinakheri mano color ni bagai tai flavor motom na bagai o kesaro tabuk dud lukhlai risnai kisa sasa asurun nangya kisa color na bagai yellow color prungke lasorunan bagai tabuk ke gi tungkha hingke gi wo suji lukhlai regra khang o gi bai suji no kaham ke mix khlai nagra nai ekdom kaham ke gi nangbai kese suji norom gai thoknani omo hingke 6-7 ta elaichi bahai ni bagai ang umuno kaham ke kuniao togui nanai suji warna bagai tabuk hingke ang almond kismis tai kaju omno kaham ke yogui nanai gi bai puilao ang yogna tongmano bogui thangka karai yo suji rirma bagai ketako mo kaham ke ang yogui tongo rongke ang elaichi riwi koli tongo tabuk hingke dud risnai ani suji munani muna kasuka ngakai ko nugumano noro kisa srapsa totongoi kolya ngakai tola romo kai amun bagino srapsa tongkhanya kisa ko kolinya nango suji bo kaham kai phuliwi phaika tai dud bo rankha ngakai tabuk hingke ang kesar ni dud no lukhlai risnai naithok ngi tongkha kormo ngai omo hingke taisingo ang dry fruit yokmani no tabuk kuniao dengi tongo gura khaina bagai
hingke rawi pani mano hingke ang yake togui disnai tamni hingke rana hingke tebo somoi nango amon bagai. Tabuk munting prunke ang chini half cup ready disnai hingke chini no kaham ke bulbanyai. Tabuk hingke karina sekang suji ni halwa wo ang badam rok ready basinai dry fruit hingke muna kaham ke mix khainai. Tabuk ani suji ni halwa ready kha chanan bagai thanda bungui tongkha hingke bahai rok belakhin motom hingke ang abono taste khainai khurior woi hingke norok bahai ingjak kha sadi hingke norok ta ansepan songna rok ringna hingke tophono anewa je recipe norok no songui chainai di bahai tu thokjak no hingke ang khaito belakhin thokjago obo hingke ang mono sakao je dry fruit kisa narikmani ang sakao decorate khairika hingke comment khlai sadi bahai ingjak kha hingke asungno tini bagai.